Tunake imwe kwa imwe itume kwesila kwa ile itatu kenda imwe 523915 ni namba yitu ya utumani mukuvi masita makwaneta wabeti wa wambuya nina ukethia na naudhocha na kuni naudhocha asante ndinwa kameme ka mavisa ka Mutongo TV naende kaje musiaisia na wimo tavyo tondo ni thia nami na kuelezea kana umite Rafiki Herbal Clinic na wimo tavyo masito mako. Asante. Mbele kukedia msiaisa na kudhocha kilimu cha mdanyani wamondi na kwa masito ano towe wenita Dr.MUITHYA mtaalamu wa dawa ya miti kuma Rafiki Herbal Clinic. Rafiki ni kliniki cha dawa ya miti kikwatika na East Africa na kidha kikithia kana ni chane ngana witi musio wa dawa ya miti. Naende mondo musiaisa namba senda kitali sio onde siva withe wakiocha kuna namba isu ni noti muonza imwe ile itatu namba hizo ni 0711 and 333 namba ingia simu ni noti muonza nyanya noti muonza noti kenda noti namba hizo 0780 709900 namba hizo sio ndesi voide wakiocha kuno woso kaandika vandu ende tuamina kilungu no huko nienda kitali kana muvikie kunena nake daktari tuyambia no usio tukamba kweta mawala o ndo thinikiambino wa kliniki cha Rafiki kwa ukuvi utrabie mundu twanga kwithia ni nukwigwa haigwa Dr.MUITHYA wa kuma Rafiki Herbal Clinic andesi mathina lo thinikia ni mathina meva daktari tuthinikia mathina maingi alame thamena masi andu ingi muno tuthinikia thina cia ndetema typhoid malaria thina cia mimba mundu kala enda masoni mathina mevu kana ndetema cia kilevinda etha wibuno thina cia thina wa Brussels pia ni tuita na ni tuita mathina mambio mbio cia mundu sina mathina kitha no ciotema no momo mayuma kwa thina na ingi no kuona yuma momo melangi wiyelo ingi kana ingi no kwa mani kuma etha ni thina cia infection ni tuita infection mthemba yonthe ya kana ya ome na tukiita ela ni infection ya UTI muno ile kwa ta thina cia eta thina wa mbio etha nitwa kutho kwatite line ya mitambo ni ukesa kwitha binda ingi no tema oyuma kana no kuma mamo meke ko kana ingi no kuwa winewa wina tumita urban suspension na ingi no kuwa wo ela uthikwika choki nini na ikuya ukarafika Herbal Clinic kuyange mama mituki na uketha kwitha mundu siki tumini chao na nono tuene kana thina wa mbio na thina wa sukali ni sitha ithengeania muno angi nimethame na thina wa diabetes kana uwa sukali sukali ndo no kwete thina wa mbio no ketha mundu sino kuma mituki no kuwa woni wa kiuku hivi na kuthilengi ku etha wina muwa sukali kana wina uye sukali kana ndu isinu waye woka Rafiki Herbal Clinic to thimatu kamanda kana no etha wina uwa sukali ku etha wimu sukali tuitane sa ita uma pressure kwamba twenda kame ukuna ningo mundu etha ena muto mwali ibinda kwelengi na ketha ndesekane pressure etha aimo na masi andu ingi neko kunikili ona muthenya no monde ndimi andu ingo ketha mundu sundesekane na pressure lakini wako thimo ketha pressure ke 150 kindu 140 kindu angipaka 170 180 no kitha mundu suwe ndewa kana ena pressure kutu shauri hata tuyasa kana no sio uka visit ibinda on Rafiki Herbal Clinic ukakwati thimino na kuithimiti situ tuivasia na netu itama thina ma allergy ma kithui mundu kubeba na thina kwa mane kubeba kukoa kwa thimwa kumanike mia kibinda kuthilangi allergy ama leune tuita na infection sia kithui kana mena thina sia respiratory system netuita joints arthritis na rheumatism uno lo wutuita mutambuko withito withini andu mono na nituitane sa piu nyeta Dr.MUITHYA mutalam wa dawa cia miti nino kunikili musio wa dawa ila sitona kuita mathina ma joint ku etha joint cia kunisia la cia no kuona cia yanda no kuona maumaku makitha mayanda kuyathi meithitha kana kuwa maitona mikuba ni mopin kana ku mauni usunsumala ni mausuite kiwu kinyunyuki na wo katika tuchuo tokuita muyo mwito na muno arthritis ni thwana mutambuko ula watakia immune system tuita wa rheumatoid wina mutambuko no niwambia kwitha wina attack ya joint ukiwa joint yako cionthe ni waite na sina chalia lutambo cha moko ndo kuunza ngumi na ingendo kwa kindu kilitu wambia kukwata ku experience thinri teisu na ukitha no kuwa wina stiffness katika joint yako na ingendo kuwa yanti kana no kuwa mwaku ititema ukitha no kuna mundu kutema moko kutema mau manantu na kwitha waite mutambuko na chalia cha malenyo onde kwa mundu cio kala ali tunikela parts ya moye kuwetha mathina tasu nituitane sana tuita mathina mosia
na tukitharima siokelela bau endi mwana musia icio tondo amina kuiwa twina Dr. Muithya kuma Rafiki Herbal Clinic ola wita itumia ndawa cia miti na namba ciake civa ithio wakio chaku no uciose ukandika vandu na indi wikwatiane na keti na wa kilungu na indi daktari autoyambia oba kwa mathina wakatano muthelu tunethiwa na makuli maingi muno makonetie mathina maka nena tukwase mathina maka ni maingi nundu we mathina makuli okwata mwana mathina ma period kukaikela kana mbingi mathina ma infection mathina ni maingi ndise wenda twambie ba muna tukenda kwamba to advice aka ni kwenda twisikana kwitha complication bingi siaka na netukwitha isi wansi uke tuimaite topic to topic mundu engitwonete ila twathi makulangu ithia mema ingi ni maka na twenda twambisio wa period ni kana mathina ma healthy ethani mundu mukaitha na complications ya period ni sikuka keli kana katatu ni tona kwitha sako ya mundu mukosi ina mathina na ukitha wendesi nenda thina wa hormones yakitha civitu kana na ingi ni tona kwethwa ni mathina ma omwe wake wina experience wau ukitha mundu mukato na wa na period yake kaita thina kana aketha na thina cia depression nundu raiku na mathina maingi no mundu makala maiswani muno mundu mukala wa depressed period yake cia bia kweta thina kila kingi ni ku change environment kana kula mundu kuikala ni kwethwa ya period cia mundu kwetha sina thina mku alangi ni kukwata problems inotukwase kana ya PID pelvic inflammatory mundu mukana ambia kuwa chalia pa ithio wa kinana kana mkauti na ilengi period sikwa si painful kana ni kwalia na ilengi ni kumandaka membingi na ingi kuka stop kikala notona kwata ndakame na wemi na mili kana ndatu ndo experience kwata any period uambia kuona ikwata period ya mthembo nipata ngwa pena thina wa system yaku ya kimundu muka na mundu mukona wale kuka atho Rafiki Herbal Clinic tukamuthima tukamana thina wake wa kimundu muka umana na chao neno twisikana mundu muka ambia kwata mathina tano ni mundu mukwa mwiko kwenda kukwata kukwebu tunakira atatona kujua kumanai nyendo no kuanga ebu atanundu anandamba kuidite mana matuko make ala fertile nendi kana kada atona kwiso wiendi ila matuko ala tunakira atakwenda kukwebu ku mundu muka Rafiki Herbal Clinic nitusia sema thina on there na tukiita infection daktari ba ikulio na lilikana ni kwitha ya kulitu munola muthinyongi ni mundu akuliti atinda ikulia na kuliti niki period ya mundu yukaina tattoo clothes ila ambia kuna na bena thina akuditi kana ni normal kana yuka niki na kana ni normal ndem ti normal wona ichuka ina clots ni ti normal atana kwitha ina problems wa kizazi inongweta wa PID tona kukweta thinosu kuma iko discharging kana kuma ndakame igandite na muno no kuona mundu muka aikwevu na yuma atesi kuingine uka ila clots tona kwitha we are aiton period ya kawaida lakini yuka ina clothes atokatha ena infection kana ena uwa system yake ya kizazi uwitha mundu mukana kuona thina ino cia kuka ina clothes nuka tusia tokatha ena early stages cia fibroids kana u tuita wa mwana ku ethani mundu mukawina thina wa mwana nukwata thakame mbingi kitha ni very heavy no kitha sometimes kuka ina clothes ku no ketusisie kwitene itokatha si early stages na kila kingine painful kitha no kuwa chalia kana videla wapi mpenge kuona period yake kitha balo comment ndo kila ena chalia kingi na no ku experience kwimba mau na ingi kwitha kinyunyu kina thina wow aende mwenda museisi mathina so nangi maingi makana motwende ukunikila nthini wa kuma kana twina mutaalamu witu wa kuma Rafiki Herbal Clinic Dr. Muithya ulaoita aitumia ndawa cia miti twende na mathina maka ape mathina ngi maingi ni sima tona kwithia makona niti na kanundu ila ingi twanene ya mathina makukonye kiuma kiko ape mundu akuliti mundu atono manyata kana ena thina wa kana ena thina wa infection kumana na discharge la yumite na indi oba twende na mbe Bea mundu ngethi anakuulia nilifanya family planning na period yangu imemaliza miezi 3 na nikiwa sipati. Adhani watu meandaa family planning na weambia kuwa natoka kwa period cycle ni watu wakudha ila sako ya kitha ni afrugika no ila tumita hormonal imbalance hormones kitha kutha sio responded by lite na sako ya kitha kana tuna kutha inda saka na ingubi kitha ndio 28 days ethano ambia kitha thina taisu cia ukwata period ikitha ya mthembosu ukatutwambe kuthima muntu ima na thina wakututa uthimete kila kingine ni thina cia infertility ningona ange maikulia maundu ma connective infertility na ingine makulia ila ingitwai katika kilungu kicha witi ugetha mundu nuna asiye nesa akwata mwana omwe na kukwata mwana onge wa keleni problem ku katika group ya mathina maka
infertility kutha no utamba kwa ibu na kini okisila nende ku ando kwa akaingi na methito meikosa to ndo athina to no leo kwata mwana etha wi mutwa noni no kio mituki no toiwe watona ndo asia mwana no mwe no kuona wikalele binda ya soto kwevu ukarafika bo clinic ni twithiro twithambia system isu tukiita twidengana dawanzi opio miti na ndo makatetheka tumwe na TL na ingi piwalani na resource yo mokita makatetheko na kuni kuya ukautetheke na bingo sia Nairobi mulolongo nonete akaingi ne mokie na aingi yuno tu neno yu mena resort nondo obisunu twamina mwaka muima tukiita na ingi oyu mena usunge okwatasiana kutu ya siata twima thotema visit Rafiki Herbal Clinic ila twasiamu thenya wa thanda tutu ya mulolongo na ne honi tukoma na matetheke na ndi rusio muno wa wetaba u na be kulio mungu enda kosa na mbe wakose kuli Yesu no usio muntu tana kwitha ni ndo abingwa kameme kake na kulobika muthenya ulobika nda kwatikana mibi mundu usu wa thanda tunda kwatikana na kungi lakini ukisa kwitha na wendi wako mana mavisi ala maku manene uvingweta kila muthenya ni momeba daktari ni twitha na mavisi mitu manene ala tupingwa obisi wa Dar es Salaam ni uvingwa kila muthenya twi makumbusho complex Moshi twi posta ungolo bayambe Arusha twi Kimahama building Mombasa twi the obisi witu karibu na Jambo Village Hotel usiani sana Akamba Handicraft ni twitha na obisi wa Voi ni tunathamie twi ba Dista Hotel Voi sai tuko Dista Hotel iba na bus park wiki wanzani wiki na bus park Dista Hotel ibo ukavu ground floor nukwithia twivo Voi to vingwete kila muthenya tunobisi wa Kibwezi na wo ubingo kila muthenya baba kubina Tumaini Clinic hospital kwa chula Emali bus park wanzani itina wanaikana booking office number 67 ni twitha musini wa wote Wilika soko yamba kama Likiti katikati watazama na Stacy Hotel Rafiki wote ni mbingwe kila muthenya Machakos tubingwa kila muthenya na masako ni ba wendete sokoni Woma Naivas cross it wabituka Cooperative Bank kila street tuendele sokoni on your right Rafi Mart nukwithia Complex House baba ne Complex Club nukwithia Rafiki Herbal Clinic wa ground floor obisi vitu vingi kila muthenya musino wa masako na musino wa Kitui twi mulimo Kitui tibangalo wani yambe ya mulimo na twi obisi number 54 na Ilobi Mlolongo twithia baba kwe na 3Ds Hotel baba kwa niangalisia kwa Nairobi na ingi ba pakubi na flyover ya yellow wokabu nukwitha wikwata witu na tukuya kana mobisi asuma bingwe kila muthenya naende we mundu ethiana kulia mambo uliza daktari mtu akiumwa na tumbo kila wakati alafu anatoka na uchafu anakuanga na shida gani usuni Caroline kuma ngalikosia nunguni Caroline tuka nunguni no ketwamba muthima tuthakutha ena infection kana ketha ena thina wa period wona ibi yake ni omuma no kumani kiko no ketha ena wa PID kana ketha ena infection ya kawaida UTI STI na fungus infection kana ketha ena system yake ya kizazi ina kiko ini ndi kuthambwe ku nunguni tuka wa Kelly sorry na tuka hapa nunguni nipeta itina wa AICDCC bookshop naende mwondo musiaisia ethana tuanza kwithia wine kulio koneti mathina ma kana daktari ndanavinia kana ndanavikia na kusungie kuli Yesu ende na kutuma kwisila kwa ile 395 na nutu tran daktari vanu kusungia imwe kwa imwe namba sia daktari sio ndese hivyo ile wakio cha namba isi ni noti muonza imwe ile itatu namba isi ni 0711 222 na 333 namba ya daktari noti muonza nyanya noti muonza noti kenda noti osa namba isi sio ndese hivyo ile wakio chaku nikana mokulia ala maybe ukuyote kwenda okulia ba kisebeni okunenda daktari twamina kilungu nikanone na nyanake imwe kwa imwe daktari wena mathina ngi methetwe muno asiaisia maitu alama kwilo la kilungu chaku maikudia mathina ma joints na muno kwa ndikwenda kwa asiaka lakini be mundu ungi ni umwe kati wa mono ni kawaida mundu kuigwa athukumo banini akiwa mwi uthelile bina joints sina woe kala mpindo kila muno mathina ma joint ni mo manana kwa mawala makwata joint tono kwata ndetema kila kintu tono kwata thina tuita wa joint arthritis kana matambo ko na ila kwata mawa ma joint ni broad muno ni nene na muno ni kwa thothe wani mathina ala makwata mawau ukawa mabindi kana uketha no kwatie injury pe mutono waluka akateleza akaumia kana joint yake ikekunza kila kingi tono kwata accident tangalia mota na ukalea kuitonesa kana uketha watulikile bandu na wobo nai ni tono kukwata mauma joint kila kingi pena uwa rheumatism ulaweta wene mbebo alama kwatangana na kiwumu no alama kala area si baridi
alabe kala Rift Valley Kikuyu makwata kuwa mena thina wa rheumatism ukitha mundu ucio na yanti mabindi make mena thina kila kingi tunakuthothia muno ila wear and tear osteoarthritis muthemba wa mabindi kuisana nundwa ila fluid itethesia movement kwitha ikauka nundwa toxin na chemical ya accumulation ya wingi wa uric acid ni ambia kukwete kudeposit mono katika joint na chambia kuya mabindi na machambia kuisana na ukitha kuthamurusu na siale na acute pain na pia nukwe mwani kunga long period of time kila kingi ni overweight ala method mena obese kana mundu ena weight muito monobyo nundu akunene bahana kuya mauta maingi kuya mali wala mena toxins ni men sabisha mundu alo ne joint ku si wasia muno etha na mwaito ne wetha mundu usu aikaya joint mwe wake ne monene na poangi mundu o light lakini no mo arthritis lakini na mbela nene na ala mena overweight nundu mabinde makuru makwa weight wa mwe wake wenda kwa sini overweight daktari enda kwa sedi overweight na ningi mathina sumo daktari no kuthinikana kanwesa kwithia thawe na thina to usua kuwa amalenyu mena wo tondo amina kwelesiwa kumana ndu kumana muno wa icho hasia wa mina ku squat ndu isaku kila unga mite ute kwa tile kindo kana wampata no ukuta abeange matabu wangu wa muno kwa ivinda yasona mata kumana thina sio then daktari aseno kuthinikia thina wa clinic chake cha Rafiki clinic na thawe ne kulie connect yo wo usu nena nyana daktari kwisila kwa namba itu yotumani mukuvila ni ili 3 niyo namba itu yotumani mukuvi. Daktari ba mundu kwa se mimi naitwa Paul Ngemo hukuma ngalikosia mwingi. Anauliza mtoto akiwa na tumbo kubwa sana, hiyo ni shida gani? Toda kutha ela thina wa kwa shako kana ela utabia mulo kutha no kana kupe kinokolaka mwini wako ela nambia kuna kana ke aliuti well balanced kana kuna kuyamaliwa ama kawaida kusiogela liumwe kwebina yasa nikakwata thina kana keka wa kwa shako kana kedha pena problems ingi katika system ya mwili ambo kaite mwingi tuiba akasina Memorial Plaza kana choma zone hotel ni wali kabuli sabuyo lumbola wani muthenya wa Wednesday tukutha twinanya na ku tumane thina mwa ula mwana usio na wono trial kwamba muthima tumane thina mwa tumutebenda loto na tumia. Kuna mtu anasema anaitwa Queen kutoka Mlolongo anasema daktari period yangu huwa inakuja ikirukaruka, shida ni nini? Ni thina wa hormonal imbalance na netwa ile kumuitania sa Mlolongo ni uni ni vikate ni saili pa 3D hotel baba kwa niangalisia Nairobi ndukalike 3D hotel na kwetu next 3 days ndo andoge nikuona maikuna simo ni lesile kungolo bani aye ni ground floor wabi kama kwa ni uma flyover ni ya yellow wakinambi ndukatani left or right wakinambi flyover ni this straight nukwitha frigilisi ya okola ya sia soda tukwate na Elegant Boutique likavu ground floor nomba namba 3 ground floor no kwithia obisi wa Rafiki clinic na netu itanesa na u netu ina appointment ya ndo ingi viku vikatene Mlolongo ni muvea mwana daktari na vebu ndo kwa sabiti kwa nini huwa mnapenda tu kuzungumzia mashida ya wanawake peke yake kwani wanaume sisi hatuna shida aende tuambia wewe umo kwa sekana daktari ni nekuli okay there we mundume na withia ila we isuni ukoni daktari unene lake Veronica anasema kuna uvimbe kutoka kwenye sehemu ndani kwenye sehemu yake ya siri. Ethane wimbu ni infection infection ya mthemba bingi no wale kwatu kama na ni infection ya mthemba mau nondo kuina mathina ma STDs ila ni sexual transmitted diseases wote no kwata nyoki kimbithini kana STIs kana fungus infection na ethane thina tosi no wale kwamba kwatu mane wimbu to ukona netie na pe ma osei otama cancer na mauangi moka makiete wimbu kana ketha mundusu no infection ya kawaida ina kamene ikaita wimbu ya muhimu kana kindu kingi nitwa elosisia na indi twithie twasiya kwanda tiko imwe kana ili mathina ma aume kala tatu nene aka aume me mathina mo na menda ikala mabindetie nuona lakini sia kale mayumila sia ama ikule mokuli lakini obengi maendete okuli mokuli ku omen tuita na tuivosia mondume wina thina wa wimbu wa kimondume twasianinga ila sikwata aume kanza ya line ya maumo prostate tuitane sa hanien tuita kwimba ngalikwemo upande mwe na kukwata growth yoyote ya kimundume kila kingi kina maiti aume na nedhukisia na naita ni thina wa pina wa kimundume tuita low libido etha wi mundume wi bau ne itinga ya kundumi na kwima eka umwe mana daktari mwithia no kuita
tunarudisha heshima nyumbani. Ikiwa heshima imepungua, na kuambia kwamba ukija kwetu unapata tiba zuri ambayo ni combination ya tiba za asili na dawa ambazo tumecombine vizuri, zinasaidia kurudisha ile nguvu ya kiasili. Ndukamande vina wandawa apana tutumia vinya natural ula tusisia ni pressure ni sukari tu correct ya ni depression kana mawala mtoka kama kukwatete ma rest yango ukasa kwenda ngo ya kudupa mpaka meneso ndo bailite kana wabika kiyu baki makiyu luleso kabika salama ku hiyo inaweza kuwa ni shida katika ila ndaka mende ndo pump katika ngo ndo ambotoboa kuliza kima, so unahema sana, unapata kuishiwa na nguvu ama unapata kwamba gari nazima barabarani. Ekango kulio otwiba mundu mukano yethe na thina wako kabola mbenzi ni witha wibo lakini akaingi tithi naoneka muno kwaka nundu nimeenda kuona nyakana wina mwene kutu ya siata ona mani medana problems kila kimbo akathi no la medana bo mwingine wa kwithana isia itevo okwitha ila feeling mundu mukandena yo atona kwitha atumie ndawa na atwika flat weza kwitha we ni soft hata ukifanya nini hata ukimwambia leo kuna mechi za Man U na Chelsea hawezi naini daktari ekangu kulio ba ndawa ino cia kubanga ucie nisi ukaukeza kwitha nisi amina feeling tisu disoma kunena kwa 100% lakini ala aingi tuonete maitumia singano kana maitumia ndawa penda wetu anathuwa na ndakame yaku kwitha no kwenda kutumia ndawa hospitali ukulinda kitali okunda kama yaku wetu na kuina chao nube pe ngo kwikia ndawa kikiela ya bano na yambi omwete ku bleed muno ekala umite ndakame ungi ainende ba ino kona mundu mwate muno kaini ndawa kumuthuwa kila kangi ukitha mundu ungi enas ekala ikwata ni ndetema itebala si angeme ikwata ni infection si angeme ikwata ni cyst kana blockage ya tubes kana ukitha ungi utona kwenda kukwebula kinda bokwa ena wimbu nundu andawa isi umuthwa kutu yasia mathina onthe nimo manasiana mathina mandawa na chemical tuyasia ukarafiki abo clinic a natural clinic ukwata bitimo sio daktari ndatika imwe ya ukweli pe mundu kwasia hello daktari mimi niko na shida ya kuwashwa na mwili alafu pimples zinatoka na wenene ya mathina ma allergy kwa ndatiko imwe tafadhali thina cia allergy ya kikonde infection ya ndakame nituita kuya ndomo kile mayana mayali fulani mundu yambia kwithwa kana kunewa ni kikonde chako kana uketha wina problem katika blood system nituita infections ya kikonde ringworms masilingi ingu mpaka onangire makumwane meimo onangire mosiulika ngozi etha no athi kundu kwijota Mombasa no usiulika mwe waku nituita mathina ma infection ku visit our nearest clinic na no kwata utethi undu bailite pe mundu kwa sena kia amina kuthamba akimaliza kuoga tu hivi anapata najikuna na hatokei pimples shida ni nini kind no allergy problem ya allergy thank you makulia sangi onde wende na kutuma mwendo musiaisia masama twetukileni tukwithia twi masungia na kwao yine ndawambe kosa kalamu wandike umamebala ndakitalo kukava kuwe naku nikana mathina nangi maingi ala ndakitalo thinikia mbinu wa clinic cha Rafiki Herbal clinic abikie na kuthinikia na kukwita nikana umamebala ukwatiania nake daktari kula uthiuka twina branch C2 ila tupingwa kila chumani twitha ndambo kasito ku visit our nearest clinic Monday twitha msini wa Kibwezi bakubi na Tumaini Clinic Hospital kwa chula Monday ingine Makindu Ingo House iba kwina coast dishes kana nyekini peto Ingo House pastage ya Nairobi na kutha twi airview bakwa kavila Monday tumusini wa Masaku mbaitu Masaku ngoka Monday yadhanu kwenda kumana kwa Dr. Mwithia mwene ukamande tuithia neba pakubi na Rafi Mat ni bawendele sokoni tuiba complex tusiani sina pondeni kana bakubi na wachuzi ni muthenyani wa Monday ukamusini wa Masaku kabati kwa Kanondu bafa kubi na vengi wa Equity Bank itina wa Videsi Shop wakili tuketha Kathonzweni na Kathonzweni tu hoteli wita Wangomeni kana ba peta Windy Shakers opposite Kathonzweni posta ya Kathonzweni wakili ingine Nunguni ni tina wa Nunguni AIC DCC Bookshop wakili ingi ni Zombe kwa Mako Standard Hotel Tawani Silent Tawati ba silent wakubi na posta na Kithioko mwete uvisi Kithioko wakubi na Kilani Supermarket pa Kilani Supermarket tui next ukabu wakili ula ukituketha tupingu uvisi mweo Kithioko na ni tuina uvisi we Mombasa wakili ngedhe Mombasa wachangamwe watu wa Mombasa tuko Changamwe hapa karibu na Jambo Village Hotel ukiwa Akamba Handicraft opposite side nuko na kibao chani kitwe
Jambo Village likilabo ukite straight yuko lika Jambo Hotelini nukwithe usiwitu na tubingwite club thenya wakelinda Kitali aibika Mombasa wakatatu ni pandbeta wa matiliku kwa Steve wa Kinguti Butchery bakube na baba kwenye amba boda sia Kilili ndungu ni kwa matiso mitani kabisu ni kwa chapa chapu na matu ni ba peta wa Kinani tukwat na Brilliant Supermarket matu. Asante sana Wednesday nilikuwa matu na matu tu ya baba kubi na Brilliant Supermarket mwingi tuiba kila wakatatu na tuiba bakube etu na baba kwenye Probox na tu hoteli ni wita wa Chomazon kana Kasina Memorial Plaza likila hoteli ni Eliza Bongolwani no tuithi hapo na Taita Taveta watu wa Taveta watu wa Rombo watu wa Tanzania pale Olili himo tuko manebupe tawa Desert Runner booking office to next Desert Runner booking office na wakana tuithi na Voi to Dista Hotel ni baba kubina bus park na Kiwanzani emali di bus park right na wanaikana office number 67 Kitui town ni wakana na tuiba mulimo ngoloba yambe na wakana ingi tui ikanga stage wa Kitui pakuwe na Kampa Hotel Sikruni Amazing Grace na Amazing Grace ni baba kwa Matuku Garage Sikruni wakana ni kusiani sana kanisa wa Redeemed Gospel Church wakatano ni musini wa wote patatu atindila mwadajani wa Mondi Wilika Soko Yambo Kamalikiti katika tuwatazama na Stacy Hotel kazi keu ni wakatano na ni kusiani sana kanisa wa Salvation Army Kamotei ni Sweet Waters na Kisasini Ngolovani kwa Mwibidi Wanzuku kwa bonsa ni ba itina Baraka Shop kana Mama Dan Building ba kwa Meja kana Lelo wa Kudhiki yu na Tala watu wa Tala tuko hapa karibu na posta Tala wabika posta Mama B Building tuibau na ni wakatano namo andoma ngomeni kuya mwingi tiwa kwa Kimunga Hotel ukakwa Kimunga Hotel na wadha tuli muthanyani wa uni tukere musini wa Mulolongo Nairobi Mulolongo uni ndilila Mulolongo na ni baba kubina hotel yuto 3Ds kana fly one ya yellow baba kuwa ni madhirisi ya Nairobi wakinande bau nukuwa na fridge ilisi ya soda sivanza pape Elegant Boutique na M-Pesa likilavu ground floor nukwithia Rafiki abo kliniki tubingwete muthanyani wa uni na uyoka tene kambu ni itina wakanzi supermarket na biti ni kwa Frango wa Mudhui Mutomo ni Beneva baba kuna police station ya Mutomo na biti ni nakwe ni kwa Frango wa Mudhui na anduma Chuso ntungie kliniki cha Chuso unetuketha tubingwete Chuso na ni ba itina Kenya Women kana kusiasinya na posta peta wa Westview kwa Mbuvi wa Mosia na namba sia simu nakwa ni noti Monza imwe ile itatu kana 0780 70 9900 nenda tutsongio makulio yemwe kwa nthini wa ndatike yemwe ni wingi wa masaa maitu ni madhari lakini Justus Gitonga kumangala kwa Sembu anasema magoti napiga makelele every time shida ni gani ni thina wa joint na thina wa arthritis rheumatism kana joint pain. Daktari mimi nilipata miscarriage 2208 natoka hapo sijawaipata shida mimba shida ni gani noto nakutha aquatic problem ya wa mwana ibune ya umie pia mama kutha ibune we umisiye kanenge kauma ndo a depression kana mama wangi noke clinic tumodhime tumanethina mo nekulia mudhani my lower abdomen has been having pain for the last 13 years period inakuja ikiruka na nimetafuta mtoto for 10 years shida inaweza kwa nini okay tuthime tumanethina wa infertility kana thina wa periodic kwislana hormones ite balance kana thina wa cycles yake ite nakutha ite kalondo bailite na kuliela ya muthebio ni wita mathina mamayo ni tuita mayo matoneku makugwa wako na muswaki kununja kanywa ina cia metho matu na allergy yake na asthma asthmatic ni tuita kukoa kithui asthma pneumonia allergy mpaka tonsillitis tonsils ni tuita mwingine anasema ya muthebio kule daktari mundu amina mitha ntatu ekwata period utakwata period usuni thina mwao period ni stop ya nondo wa system ya kimundu mwa kubadilika na kana bena blockage no ke tusisi thina nemo na indi ikulio ya muthebio ni nayo vana ni avita ntisi athiva lakini ve mundu wethi ana kulia ametafuta mtoto wa pili alikuwa anatumia family planning na kaacha na sasa anatafuta mtoto wa pili amekosa anaweza saidika vipi no ke nearest clinic tumuthime na tumweleze atono telekata
Na hindi mwenda musiaisia maukule makunitoa monana ni maingi muno lakini nundu wa masato hivi kiana kumasungia monde maukule la tunana asungio sana namba cia ndagitari umukunia unene nake mo kwa imwe namba ici ni noti muonza imwe ile itatu namba ici ni 0711 222 na 333 namba ingia simu ni noti muonza nyanya noti muonza noti kenda noti namba ici 0780709900 na hindi kilingu kiki mwanya yolwa wima museo wakuwa mwechaito kwa kunundu osio wa Rafiki Herbal Clinic alama itama itumia ndo wa siamete na mutaalamu wa munene Dr. Muithya ni watu wewe wanake masito makonito